جايه لكم النهارده بريفيو عن ماكينه القهوه بتاعتي بتاعت الاسبريسو من ديلونجي بعد استخدام سنه ونص. جايه لكم ان انا اشرح لكم فيها كل حاجه، وهل هي حلوه ولا لا، وهل تستاهل ان انتوا تدفعوا فيها فلوس وتجيبوها ولا لا. ده شكلها. انا جبت الموديل ده كان رقمه اي سي 685. انا جبت اللون الاسود، كان في منها اللون السيلفر واللون البيج، بس انا حبيت اللون الاسود، حسيت ان هو يعني كشكل وفخامه حلو وكمان لايق عندي. ده كان شكلها كده اهو زي ما انتم شايفين. فيها من هنا 3 زراير، ده بتاع البخار، وهنا دوت لو هنعمل الاسبريسو سنجل او دبل، ودوت بتاع البخار، وهنا اللي بعمل منه الفوم بتاع اللبن لو هعمل كابتشينو ولا حاجه، وده المكبس بتاعها. وهنا الزرار ده بتاع التشغيل وبتاع لما اجي اشغلها وان انا اجي اقفلها. تمام. اول حاجه كده انا هبدا اشغلها وبسيبها بالظبط 5 دقايق لغايه ما بتسخن، ما بتاخدش وقت اكتر من كده. وهنا القطعه دي بتتفك كده عشان لما بيقع هنا بواقي قهوه من هنا بتغسلوها على طول بتشطفوها. وبشيل القطعه دي كلها ليه؟ لو هحط مج مثلا عالي. تمام. يعني كده اهو، لو هحط المج الصغنطط ده هيتحط كده، لكن لو هحط حاجه اكبر يعني ده مثلا هيجي اهو، ده كده يجي المقاس ده. ممكن لو مج تاني اعلى، يعني ممكن دوت انا بعمل فيه الفوم بتاع اللبن، بصوا مش هيجي، هيضطر ان انا اشيل القطعه دي واحطه. فاهمين قصدي؟ بس كده. بصوا بقى، القطعه دي اهي، اللي هو الخزان بتاع الميه، بيتفتح من هنا اهو، وبنبدا نحط الميه، ولو هنشيله خالص او هنغسله او حاجه بيتفك كده بكل سهوله اهو. هبدا ان انا املاه ميه، طبعا انا بحط لها ميه معدنيه. هنا فيها علامه الميه لغايه كلمه ماكس. ده المكبس بتاعها اللي احنا بنكبس فيه البن، بنفكها كده اهو. تمام. القطعه دي بص، ده المكبس بتاعها، بيجي معاها القطعه دي، وبيجي معاها كمان القطعتين دول، بيجي معاها 3 قطع. انا بستخدم دي على طول معايا، اللي هو المقاس ده. بنحطها بقى هنا كده بالشكل ده اهو، وهبدا ان انا احط فيها البن. بصوا انا اول مره اجرب الاسبريسو ده من ابو عوف. تمام. ده مكتوب عليه قهوه كولومبي اهو، فاقول لكم دلوقتي طعمه حلو ولا لا. انا اول مره بصراحه اجيبها، جبت النوع ده عشان اجربه معاكم. ريحتها تحفه. بصوا، برضه هعمل لكم فيديو تاني عن انواع الاسبريسو اللي انا استخدمتها وكانت حلوه معايا. بيجي معاه المعيار ده اهو. هبدا ان انا اعاير بقى قهوه كده الاسبريسو احطها. بص، بملى كده المقدار ده اهو، احط كمان شويه بس. بصوا بقى، ببدا ان انا اخبط فيها كده عشان اكبس الاسبريسو اهو. بعد كده اهو، عايزه اوريكم برضو. بص، ببدا ان انا اضغط فيه كده اهو، بكبس فيه بالشكل ده. كده انت هتعملي احلى فنجان اسبريسو، ايا كان بقى تعمليها اسبريسو عادي او هتعمليه باللبن كابتشينو اهو. كل ما هتضغطي اكتر كل ما القهوه بتاعتك هتطلع احلى. بس كده، كده زي الفل. بصوا بقى، هبدا اللي انا اهي، بصوا اهي، هبدا بقى ان انا اركبها هنا كده في المكان ده اهو.
وهقفل كده اهي، كده تمام. تمام. بصوا بقى، انا دلوقتي هعملها سنجل. انتوا كده شايفين اهو، هضغط كده على اول زرار من هنا. بصوا احنا كده يعتبر عملناها دبل اهو، ده شكلها. بصوا اوريها لكم برضو اهو. بصوا الفوم بتاعها حلو ازاي. هعمل معاكم الفوم بتاع اللبن. دوسنا هنا اهو على الزرار بتاع البخار ده، اخر زرار. بصوا بقى، هجيب بقى علبة اللبن. بصوا الكوباية دي انا بعمل فيها الفوم. ما عندكوش الكوباية دي عادي، كنت الاول بعمل عادي في المج بتاعي اللي انا هشرب فيه. تمام. بس دي احلى شوية. احلى من ناحية ايه؟ هنا البخار لما بيجي يعمل الفوم بتاع اللبن، اللبن كله بينتشر في كل حتة، بتلاقوا الدنيا باظت حواليكوا وتضطروا ان انتوا تمسحوا. ده نفس القصة بس الى نوعا ما مش قوي زي ده. بصوا احط هنا شوية لبن. حطيت شوية صغنطتين دول. بصوا احلى حاجة في الكوباية دي برضو ان هي بمعيار، لو عايزين تعايروا برضو اللبن. هحط بقى هنا كده اهو العلامة بتاعت الزرار هنا اهو على علامة البخار. من واقع تجربتي ليها اقول لكم تشتروها ولا لا، اقول لكم تشتروها وانتم مطمنين. كماركه نظيفه جدا، كشكل حلوه جدا، كمساحه ما بتاخدش اي مساحه. بصوا كأنكم حاطين كده قطعة ديكور ايا كان بقى على الرخامة او على الترابيزة بتاعة الكوفي كورنر. دي انا كنت جايباها بكام؟ كنت جايباها ب8800. طبعا الاسعار متفاوتة، انا دي جايباها من سنة ونص. هي دلوقتي برضو هتلاقوها ممكن في الرينج ده او اعلى حاجات بسيطة.